Uba Pius Marwen wadu MLA bat MDC Karanikor constituency bat uba Methodius Dakar MLA ke Motion Road constituency. Kila ai kuble kerpang yung menteri rang ba akajela u Konrad Kongkal Sangma kumjuru iki arngut kisembut menteri rang ba akajela kata yo ba Preston Tensong uba kemi ketenat PWD Roads bat yo uba senyaw balang dahar. Kibelas ngap begajeng kerpat berkejeng uat jugi pat ba dagi bobont ligi senam hakabedai bagi surok. Laban keruhang ni ba haki digisi belalet ke sorkar kelada ban mang pisa iki art ligi surok kata ke surok intermediate lane Plangwan Broy kat pramer Ranikor ke bapnia so ke Mausen Ram bat ke Ranikor constituency bat ke waipat ke surok Nong Ston Mau Ed Nong Jeri ke bapnia so ke Motion Road bat ke Ranikor constituency. Ya ke surok Plangwan Broy kat pramer ke bajengai ke so punyo kilometer lamang pisa ke jenglot ke ba arspa andrupusan klur tengkah. Kabaik surok Nong Ston Mau Ed Nong Jeri ke bajengai ke balai pesan kilometer lamang pisah ke jenglot ke balai sepaan rupuwe kelur tengkah bat bro arti surok ladap ban khot eka tanda. Kejeng yo agini surok lalong kejeng kerku ke bekrau kilai tli ke constituency kata Ranikor ke Mausen Ram ke Motion Road bat kumjuru ke distrik West Khasi Hills bat South West Khasi Hills kila benrap syusyu. Terima kasih ni Don Hane. Dekat bagi Honorable MLA jangka Ranikor constituency. Kum kadak keba mikwa ban berpau ya ke Cing Kublai, ye Chief Minister Konrad ke Sangma, ye Deputy Chief Minister ye Baderu Epiludi Minister ye Sir Preston Tensong, kumjur ye Deputy Chief Minister ye Masio Bahalang, kibala Slaplem ya ke jing kerpat ke jing kerpat ke jongi kata ke jonga ke jongi MLA jangka Ranikor constituency iba Pius Marwen ngikwa penkemau ba ke Ranikor bat ke Motion Road constituency kide constituency kiba Don Marsenda bat ki nongsong sinong jang kini ki atali constituency ki don ke jing ade kiba ya jan ba ki kamkur kamling kamsen bat kumjuk rai kam bela kamsi dari kapasusi kelong ba kini ki arteri constituency kat haduk kini kisngi ngimpat don ki surok rong ki bal penyesok ye kini ki arteri ki constituency kabalabu ik padba ki nongsong sinong jo kini ka than pedeng ki jinge ki ba sekai ba bat ki padba antala dik pos nem kila gut kila nam ikini kicing kicongki bana kali angka jonga bati MLA jangka Ranikor constituency ngile songlang ngile perkhan kumno bangin le bat kumno ngin persuo ikini kicing jingki pajpa sak sorkar barhadin kata ngira hagini kisnam ki balalen ngira le yakundu ye Chief Minister bat kumju ye ki Deputy Chief Minister bara arngun ban kerpat eki bakin plilat plintilam namta kajinglot kam jingki pajpa jangka konstitusi joni bermatang idap do kacing sukmen bar ngene kini khubar kanong do khubar ka ba sultanan berkebapan kemen ni kinong sosnong jangka Ranikor konstitusi berkumju je Motion Road konstitusi bar ngene skam ba kanong do kacing khubar ka ba sukmen ye ki pajba jangka West Khasi Hills district ki bro kawai ba da kacing yarap jangki nongyalam jongi mentang ila yo sanction ye kini kusurok ban dang peteng no ekacing tray nang tei na po mo syadu Nong Jeri kabadan kumba laiposan kilometer teknik Islam ki baladep na kala kejongar kat bersun nyelek punya kedu Chief Minister berom jungi ya bro arngut ki Deputy Chief Minister jungi na kapor syakapor ni pensngau ya kecing hapo kadong kathai ki jungi khampam ya kasurok kumbangi ong bakasurok kadai kabutlum jong karoi kapah nai kublai ya kipaipa jong Ranikor konstitusi kumjuru ya kipaipa jong ka Motion Ram konstitusi kibalaya sya batshania haka cingyalam kejungi te kumbangi latip bakasurok Motion Ram syadu Ranikor khapra ngila mat ya kecing sniu jom kesurok kacing angnut jom kipaipa taki pautali kisnem banyo no kesurok kabahe kasurok kabapakah bat nak kalian gedungi nak kalian jonga kunjur basun yisham shong klikti
ngijuut syaka sokar benailam ya kasurok kababha na kanta jong kadong kathain khantam habidei bakani ka surok nadu no mausenram shedu sharanikor bat hakli kapor ngadap daga musim kaba snow komen benpentip syafi ki pepa jokaranikor konsusi ba joka mauslam konsusi ba nakalen kasorkar hakini ki khindiat sngi ki baladap kaladat sanction bat lakhot tendaru ya kenika surok intermediate lane kabadai 20 kilometer ben stang nadu nang nira plang roy syeduk syakapra ranikor ka pisa ka memang kalong aspa handriu pusan kruh ben ngeng scam hakini kisnem ki pensawan ba ngin yo ya kasurok ka babha bat surok ka bapaka ben ngeng scam dang iladat ya kenika surok ka jingker khu ya ka muslim konsusi ba ya ka ranikor konsusi ku bangi jutip bahwa teknik Islam kipor ki baladat ilamat ya kasurok haka khoru khoram haka jinge baki pepa haka lekawan ilamat si kibriu ki bah khai meyat ate kasurok kalong ka bae ndre ndak dapat berpetrei ya kini kasurok kalong ka cimentoi ya baro atli ki konsumsi bat kumju ya kejelahi baro kawai di saisin nak kene junga kumbang atin pau na do bastang baik kublai ya kasokar MDA 2 haka jingilam jong i chief minister beron jungi isa koran sama ibalawara si bunba ki jing mentoy kata karoi kapar hapo ka konsumsi ranikor kumju hapo kajelahi borokowe